Ia limitação balão obriga paciente moras cancro tem que fazer ai moro que ema ideniam ba ema na entolo. Diretora Nacional Serviço Apoio Hospitalar, Maria Santina de Jesus Gomes afirma: paciente moras cancro nebe halo ona tratamento e releur, se rebele continua halo tratamento e Hospital Nacional, banhira fila fale mai no continua consumo ai morok. Mai be dadang ne ho limitação balung obriga ai morok paciente na idaniang tem que fazer ba paciente sira seluk. Paciente sira nebe halo tratamento e releur, banhira fila mai timor, tem que halo tratamento continuação halo quimioterapia ciclo da hulu. Agora, ai moro nebe maka ami hetam pedido ne, emanai hal ne, eman kam ami kamia ba NPPN. Mai be ihana ba de kata ema angkone ne, ema ida, ne moro pulang ne. Mai be ne ini nang harus dilakukan. Maybe sudah provide kilo kali anuru yang baik. Sebenarnya itu pulang nih. Maybe sudah harus selain pulang nih. Maybe halu kilo kali tahu manir. Anuru ide deh pulang pulang nih baik hatnya. Sebenarnya lah bela. Itu pulang nih. Itu hanya sebagai itu sama betul. Ini mah pelatihan. Sebenarnya kan tinggal sana bersalah. Sebenarnya itu bulan nih. Masih ada. Mas awal ay muruk main ay muruk ida date item ida. May be pahay ba senay hat nggak? Sebenarnya senay hat itu bulan nih. Agak kuat bulan nih ba senay hat nih. Emang sih pilih lah tol. Atau bulan nih tambah ay muruk yang sama bagi untuk pahay ba senay hat. Pasien din nabe magsira pang bagi lalang pertamina kemarin dulu. Paciente sampai pai moro pilihnya menjadi dalam Indonesia dan Malaysia. Saya pernah penjelasan, depois sirto hene si hal pada surat karta itu yang kami ke Hospital Nasional pada hal pulau hospital pada. Bahira paciente nebe mati penjelasan sekarang tu nebe mati hal penjelasan quimioterapia sida ba halo siklus ida pero quimioterapia siklus ida depois de 3 semanas você tem kali continuação e a hal pedir orçamento do finanças prova e serva kali antes de 3 semanas serva kali. Enquanto Fulan Janeiro to setembro tinang nei, Direção Nacional Serviço Apoio Hospitalar transfere ona paciente hamutuk atus ida ronulu resining baraliur. No husi número nei, na insia nulu resing hat halu duni tratamento. Mai be paciente na in nulu resing ida ma konsega halo tratamento to remata, no na in 5 selo kelakon vida. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Hane botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.